Yo, that's a boy. Nyumba ya Mobinai, nyumba ya Mobinai, Gikuyu Nai. Adi mnasemaje? So Northampton declaration. Adi mnasemaje? Mido nĩ araiguĩka agĩcokeria nyũmba ya Mũmbi ngatho. Ũyũ nĩ thutha wa kũmũ-support rĩrĩa ena maũndũ maingĩ, tondũ nĩ aragĩbutirwo wĩra na nĩ araiguĩka atĩ nĩ arethanwo na gũkũ nĩ DCI. Na nĩ mokĩte comment section ta Evans Cheruiyot augĩte, so umeamua kazi iende tu, kwani Wakikuyu mko kila mahali, simrudi 2027 tunawahitaji basi. Nake Omutongori augĩte, imagine sahi ungekuwa msituni kutafuta ng'ombe zenye zimechinjwa already. Nake Jones augĩte DCI wenye wanakutafuta hawana hata passport. Nake Lucy Text augĩte, I like the way Kikuyu wanakuanga kimoja. Sio Dubai, sio UK, sio Kenya. Kama wewe ni nyumba ya Mũmbi, like my comment. Nake Kenya ni home augĩte, hawa Kikuyu wote wako majuu, we are blessed. Nĩ maroneka nĩ mendete Samido mũno, nĩ ũrĩa meyumĩrĩtie mĩeneo ya UK.